but obi wo ho ne nsa buom no wo hya ase nyina nansa eye normal obi de ne nan but de ekwa akire kura no na ya na wotwe mu ano ne nso no ai na we na ehemu dumienu enti e wo heavy flow na e wo light flow so wo enti se biribia ye heavy flow ai no ye de wo hia se no de na bibi e ya atechema na ye abo secure sanitary pad enti ai no na wase na secure wonderful ai na secure no ma ye hwehwemu bi wo ho okay dodo na nhuni all right ye ni da na ye dro ni da na ye dro sa wo de wo so bu nsa ni da na ye wo so no wo secure da bobi na hwa ade sa obo hu se eduro bi wo baabi ena sa ye infections eduro wala esanse wo kura wo ho de afiri ho wo de boy ho ba mint na ewom na bebom de nti no ebi ho krampo na moa wa bi ne nkeka ye bi ewo wase ho na ebi yini na afiri ho ebe kum no kama wow na afa ha obi a mint obi ankope bi ntoma excellent cosmetics ewo kuma se edum pz ena afi kwada so estate baby a taxi rank ewo ho na kane Sompa pharmacy lane mo ho na wonsa beka no open no krokro do so poma to a aba wo be friend 0243 862158 0243 862158 58 ai na memma ni nyina ne ma no be chabo ene e be ma no ma me nchira wa chira kwan kohwehwe prostrate team e wo endpoint homeopathic clinic endpoint homeopathic clinic wase be ma ya prostate won se me ha wo wadi mfehie aduase no aduanan kwa mesro kwa na won check o ene a wo hwe na bibia ni mu aso wa mu afutuo na wo bibi wo mu a wahwe na watu ase dia ma o be ma ya wo de kwobo ani atim kaja asa wo tonte asa wo di agro ukojina mema na mu ana de nimguase tam ene de abro mu jai sayo na ya ka wo ho eya sa anyefe na ma no so eya san so na wagye ni gye de ahye mpase mesro kwa endpoint homeopathic clinic na yema wani chi sem no enwie wo peye wonyalo wa hodo wontini mu nyalewa ana se bia wo sane mu liver ni mu wakoma mu nsem we say ya obrebo ho nsem wakoma nso so ye wo ya mesro kwa na ye nhwew shell signboard sprinters kwa no so akra ha se no na be ho no sa so na kro no mabohia kuma se ene mu amwa santimata mo be ho nyinata mo fo mani che mo kro no abohia na ye ntime emwa mo obetimi afre 0244 86 70 68 0244 86 70 another 0274 23 43 21 now we are mesoko hajia special local foods kodidi e wo hacho atomic kwan no so transition enchen ho pe e na wo be hu no wo pe nkwan papa bi te se enkate kwan nye de ye ya na de nkate na nkate a ya seda asache ye tomatoes kakra ene ya sadi jene ena ya sadi yankasa organic yini bi na de achichinte no wo be wi ankasa no na enam bi anum kora ye hwema ye dedada enu ti ye haji anchen ena wo na kokoto aduane a utimi hwe nkwan ni bi si hodidi aduane foforo apam watcha esanse ebi wo kwa nkwan na se de yi wudidi wo mu plateim na ya sane kuma bi di ama wa se wo mu ekwara ne haji aho nso de haji aho de ye be ma ye nkwan pa ne asama ododo ye nhehye ekwa da bi aji adaroma aji aduane se wudi na esa na ye oya na ye oya true so wudi aduane se be san na ye oya ye wa pransa ye wo toza fi wache papa bi jollof fried rice ana sa betie na wo pe ene okro stew ana so okro soup sa so na tilapia so banku obetimi di age wona okro no 0246 359921 0246 359921 na hajia enye so ana se 0535 484392 na bibia etimi akoye na osie nka cho se anopa na nwotwe na aduane na ye krado enwumre na watwempa mu 8:30 pm ansana waponti no bomoden nene no enkodi dwadwa bodwumedie bia ya woso wudie no wo to nsa fredom ama wonom ababe bo chidom dia na ye hajia wona wose woma wonom aduane no efriba na nanom didi wo wene National Prayer Day ehwa no mo order aduane ene ya wo kwa wo wie ya na ya cheche na
obi anso kompacho kwa na wa nya bi nso enko pontokwa ewo eye hachia special local food so wa hacho ya no aba atomic ekwa no so ho transition enchen wo pe na apamia fa kakra bi ntwem na yenko ye papa no enchen yese asem tia bi a yede ema wo ne se ema wo yawo no ensei wo ma wo yawo ensei. Don't let your pain destroy you. Okay, ema wo yawo ensei, but rather put it in power. Put it into power. Emeye to me. O yawo no. Emeye to me. Apam wa brabom no se de ya na anigye wo ho no. Saa nso na rewo ho. No kre. Se ne ya na se rewo ho no. Saa na osun so. Saa na osun wo ho. Saa. Se ne obi ya wade ya na ye wo de e wo ho no. Saa nso na wade amana ye wo yanti yawo eya de a eka edipesu ne ho. Okay. Eka ya brabo wuntimi nyi mfirim. No kre. Because esum wo ho de a ehan wo ho. Enti ye ka cho se wa brabom no wo be hia ne ma eya. Yesi konso ne boy hina nipa a woni ne ben pa no ye famra waliem ukunu be ya ade amana ye wo ya wo yire be ya ade amana ye wo ya wo mpena enu adaka so a ababa wa bi se ne mpena ya wone na wo akwada wanya afe watwe ne de wone ababa afoforo otwe mpena nti no akwada wo beda wo muntam no wo poison amana o ma ne yaw no asai no enkwada eya onyankopon ejapade eya achede so a wode ma obi anso ne nya bi enye obi a ne nya bi wanya bi now say because a boyfriend will break your heart into 1,000 pieces enunti no wo kum wankasa wo ba akwada ya wanya afe enche na wo bejeje wani akwada se ompuna na wo kunu ni wo kula na se wo ba akopɛ kura tua wo nkyɛn a wani gye ojeje wani o hwe n'animu a na wani agye edi enti na wo be ma o broken heart no amu aba bekum ba ma wasɛ wankasa wo ho because o free yaw ni mu afi na wa adwene no ai sɛ ebebe fie na wankasa wo sɛ wa yɛ wo ho bɔne ana sɛ wa yɛ wo ho papa enti ebe broken heart bi be ma bi ne yaw die bi a wode aba beto akoma mu no men sɛ no ensɛ wo ho oba bi yaw bi a wode ama wo no me so nkoku ho na mpempem edo ewa akire wo na wonhu ye minima de kronti na me di asem we say ba ya ba behia ye wura ye ne bedi nkomo na asem pepepe na ba na me ka che jeri say minima de kro wa wade mu obi wo ho a wase be ma na yamade enti no ene me se me ho no wasua me serao ense wo ho na wonhu ye a onim de obenya enye be medua ba ko penti na wokose wo ho ahoma sister enye wo ba ne tonga ba ko penti e na wo ko wensa adane sagiam adanti na won take you opportunity e wo that time na wo no say won pe obie mu no sanse hwe ni ho sanse de wo ho kura mbo no bibi wo ho a won pe biem afono no wonyire wo ho nye ne e be chen wonyire wo ho enye de chen so na wo ma na hu sanse tebia na ode wo wura mu na se wanyam ade bia da wo bi de be ye wo be mu na hu sanse ebunkama fa so abre wo kra na uni pedua se no wa be ye na kwa na se ne fena wanyam Sompa FM to wase wo mpa obie mu a na waka busua ka samfo aka wonti ama ne nkọ na fa wo time no e fa ye ade bia di mpuntuo bebre wa brabo wase wo mpa wo ama ne nko no ne no wo obi bedo what mase okre apam e wa brabom ne yemma akwada no na wo ye memasem etina bata no wote wo na wo su saa metonifo a wontie na wo bobena e beduru akire no be hu se na wakwa akonya akoma yade ne ba nti pacho turn into power edia na wo de yes power no eye mpaibo bompaye na fa kasa kire so ta akire nyame nti bibia be ye saa woto de bia brabom no wo se wo wie suku dadada wonya adwuma nya wo fefo kwajaw enti adane yaw wo sori a enyam nikatuo afa wa ma yaw no esewo na wo hyedem na wo twintwam na wo seye be pacho pia bonten na adwuma bi twam na wo hyedem na metwa wo emema na wonum esua kosua eton no ye topa
ebi kura botai abrantie bi wawie kwa me nkroma suapon oton kosua wo Kumasi. I'm telling you. Oh, okay. Na senya wo so akosua no wonim sesaye de aba na brabom wagya kosua no e de asi wonte no waya no no de ama ayo no no makoton e na wabie shop kese o sha se obeka se bia nya yi bia ebi nso o so otachima e friend water yo ai obetimi akoton polythene bags and asa rubber bags bi ye de adwuma pon ne pe adwuma pa okwa obenya bia di ema wo yaw na de abase wunya adwuma anye no ense wo ma wonkoye krofutachi amwa entwitu onkogina amanfo kon ho e basa da bo prechi wona ne kwan na 8 a woni prison kwan no 8 a na wonya kwhya won so fa ahode na ban yaje je ne momo ne mekura matom bi pen apam eye normal me de kwa achima pen eye normal ye mekwa ya ton wa momo ne wura no ya ton kelozia se ufri school ba ne abusa se momo ne bi wo ebi wo ho se ani ebi wo ho eye no na ma waduane di kwa bremi bi enfele sa wo mokro no die ai omo sere wo ne ne aba be ye ne monyam hye de amase ye show TV so omo ne wura na ye show TV so Sompa TV ye tie wo Sompa affiliate ni nyina amanfo apply hwehwew ene wo na mwame na mayi do me say abran say da wo na maba no ho apam dada they say nipa hu momoni wura ni ka wa nto momoni na enke bia Awurade mfa so kora me pagya wo ndru say waka ma sembi emra me wo tertiary no na a family friend bi ton ma pants any brazier timeje na me go school ai oje brazier no ene draws no panties no na me madam fu bi so oba na ya ton afa so be ba na me na che perfect etimi boa eti apam ene ya de si ase no mo o se wo pain na wom no use it for good. Okay. Find a lesson from it. Oye ya no. Fire papa. Suade bi free. Suade free mo. Acknowledge and accept it. Oh. Musa kan wo. Musa wo wa mu. Na jitum. Na jitum na wo jitum sa so e be bo say me dey try to Romans 8:28 na. Was say and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. One hour do Nyankopon no. Ade nyina di boa won na ewie wo mu yie. Fa Awurade bata wo yaw ne ho. Ne da na wo yaw no ma ne meye tumi. Na no na betimi aboa wo sene se obetina dem no akohye wo ho akonfo akoda ne kromfo anasa ba be ye ba sibra ehye se ma fa yaw mu ma bre dodo wo hia ama me de ahokere ama me de yaw bia be hye mu nti ma me nya na me nya pacho fa ba abrabo papa na ehya ebetimi ama tumi bi afiri mu aba abeye ne pade ama na eba san so anu asa ba be hye wo Mọ́borọ̀ Asem so esi wiye o sense wiye o bla be hye 0509 438-463 na yaje wo so yenko yenua bema no enchenyen na yene no enkobo enkomo Mr. Bedum Pacho yamu akwabo Sompa so nie yo ya nia na honamu ti se medofo oba bi adum bibia ye boko ye do okropo ase enkranza ti sense si aye kasai ana wafiri ho Nyankopɔn adom kransa bɔkɔ aha to din bidia ni ha Awurade gu so sira ha manya nti yesa woton mo emu de ahi bi na woton be ma me noa anwamo jollof eto de bia muto fufu kusua ya ti pano na cha so de anya emu no kwa na wo noa enya mo no kwa me madoso nti ma anya ni sai mo ame ada o ma hesen o madoso obi nsum na ne no me ma 8 nwotwe na o ma ye 8 oba nka ho ana so no oba na wo ye oba no de awoche kakra ba nti wantumi anyina we jam hokọ wantumi ampini tiri ba bi wantumi nana mrantie ne Yeboah felikatacho be manyam se na wontie no oka sa ahokire ba apini wuti on de ahokire ba ye na ma mpehia okọ be 3 years ni
Mr. Eneso Sebedu. Unchian kasane hefa. Yo, me maame ankasa owo me free Cape Coast Abra. House number AB31. Ebe New Sports Stadium no. Okay. Na me papa nso free kwada so Oshumanse. Nti currently no yetumi miame me de ye nyina ye wo kwada so. Na busua no so ewo Cape Coast. Nti ye bi akwane aba ye na frafra na abrabo no wani free no sen na esitie o maame no papa no mutibom ana se na esitie abrabo na nimu di ni ye ana se edimu echini enchimhia yo me da se say many free no na me wo me maame no me papa nchen ewo kwada so hwuma se na me papa wo kwada so agrek nti sabe no na papa no agrek nti na inya agrek banche ne abe ne niaman kakakra nti na mayenhu ahokyere sabad na yenibi Sompa FM nyankasa me say ye da from pa but because of the bia ye wo aduane ye di nti no na fan tade shemnum ne ade de na ye encounter fa me man because abe no na de ubedi ane ade ya ehia nti ye no omo tena ya ko school ma 1989 me settle for common entrance na me wo middle school from 2 nyankopa do me admission for high school na me call ti me ko wie me wie 1994 me wie no me nya English nti mentumi anko sixth form na me nam fia nti 97 na me nya Broken Training College ekwan we ko train of deck enya English no ti me wie Broken Training the year 2000 na me pursue me sunyane krobu e fra obofo krum eho me na me ko kire kwa mbafo abronye aseso ye MPP regional chairman wa hafu bunu me ko kire na de wo ho that year no nti second year 2002 na me get transfer back sunyane domase SDA 3 years time 2005 and I go University of Cape Coast Kotwa this year so ti sabre na say school ni ya into no me ma wo fo no ntem no na ye on and off o ha no makosho omo no maba sa nti ni be university na me papa enya prostate cancer na ekokre ma na ono di free mu koye papa no koye 2010 no 11 na maame no so ekoye na chese afia abrabo no abegina ya yenimia na mi face yeso ya mema nkoa 6 mina me yeketwa nti sabre ya me kai na ma menya oba bi a na me feel se metumi na bobra ene na atena nti Miko University no na me no wo ma 3 na the third born no kra no wo Holy Heart but na wo se mini amani eco school no so de beboa to me ye no ye de me sign back to Brahafo nkransa ha enti akra na no wo Holy Heart no owen the patrol say we wie SS last year when nyama sinti osua djuma sese na what to say Nyankopa adom we na nkoi but every month be aya okọ konfanochi okay enti abronye DC tiewa obehu se ni teacher na eka sei I obey wow abronye ni me pa obey teacher obey ai ni ma wo fufu amana di we ma ye no good ni me pa wow na waka so nya mfinshi abesen me 50 years me 51 November asa o sha ase no na unyini bi asa o sha de kira ase no na me yanto aso adaroma nti
me call university here, some me back. Me back to Nkranza. Mr. Baduti enka. Me pacha me timu nkapa. Yentu aswa. Yo, me some back to Nkranza after university. Me be head teacher. Ewo Kubi Bonsu Methodist. Into 2 years time, na I had me call office as a second supervisor. Me call office so me call ye me who ye juma. Mama second supervision nko ehia me. Na me to me boabo other offices near the interma the then director for the Pabanson at the year planning me sa me head ho. Me call head planning na but na me who we me say teaching na me talent. Because me to office no me will see Nema. Inti okoye no the next director by na me ne kasa say the person still make classroom. Inti or the member eye Kwabre senior high school baby a me will say 2015 na me ba ha inti me try Ghanaian language Asante Tree. Okay. Mo bi a me bi a no me de beboa esuafo na inti obi a wo Kwabre senior high 2015 na to date there otia oni me pa na Nyankopon so ba be shira me na me tonton spare parts kaka teaching work no nti obi no me dane spare parts adwuma ne de ma oba na me ne te no say ono hwe no mfa nhwe fie na me dane mani san hwe poultry feed me na me first person and Nkranza me ton poultry feed obi etie mu Nkranza obedi hu adanse kimi ye adwuma ne kakra na corona time 2020 na niema start say ekofom so niema no kofom kusi safi na pragia no so eba enti na spare parts adwuma no so kofom so niema mbaye den e ma me ye say metu kwan said the bayer beboa because that time na me nkola no adolso me ne maame ne kasai me boaboa me ho ye niema nyina ne ade afi ifiada baako akronfo so ti fie the sister ye niema nyina inti me no kasai mattress kwara that very Friday no me say mattress nanya 22 years ache because me toy no and na me dia wo me nyina nti o mo nhye no me yibe to abonte sa mattress na me no kasai makoshe ho ameda so o mo sesa niema inti eba sa no me ne maame ekasa ya me wife say ono nkamitu kwan na obekokuma say wakrakra nti kumase ne de eden obekọ me ka bia wantia say atobo na wakra se wo betu kwan akwa amanone enu nti ono so befiri ho akokumase aha me no me kwape ontena ho beba kumase ena akwantuo na akronfo arenfo ada romance no amaso na adenti na amaso ne ma no mbesesa no na wo document bi ka ho ana ya esi kwa na sesika bi wo ho mo fire na sesen anya sika wo ho no mo ebe fire okay nti eba sa me sense ko me yentena Nkranza ne nya ne kaka cross da bi ontiase nti bisa ko pesika eko high dan wo kumase edema wo mo nti me back na me kache me say me say adwuma no corona no ama adwuma na kofom ya de medika nti nya de se metumi abetena kumase ho na adwuma no so na yesa me transfer nti onya abotre ti me sa back no na ajere because salary ya na ye de agiri loans ni ade ti bosumo no skadi ama nti omma ye nyan kakakra na ose da bi nti on de otukumase na me so me ba nti me ba na me fa adwene se me so na me so anwo oba me na me ye ka etiri nti na me ben no me ma me aton apepensa da ya ton wachi bayira ya chi emu jollof me am say no na me ma me ye say nti na me ho achiri me secondary school aso no nkwala no ebi emi a omo epe aduane de adi sekuo mu kokuru nti emi ebi emi a meye aduane na me start ansa na ebedro nwumra mo wa ye aduane oba na ono na tena how many years
ansa na kumase kro no ebe mu no Pacho na 22 years. 22 good years. Yeah. Na ye ba panyin no ni na ye wo panyin no 2002. Nti ye ba panyin no na asetena mu te sen. Ne wasetena no na sen na ni je wie ni peye 22 years ni na mu no. Na bibia ha no. Na bibia ha no but nipa de ye den a woni ni nipa te na ye den a bia one or two things bi e wo ha enye ode because on say fi esunfi a me ni wo na sunu ono sunu fi a oni ye na conditions a na we obi afie na fe ya be ka bomu no ni de ye pese ye ba ko no den a conflict kakra but na nye so much say e betumi ama wakwa na bibia etisa die ben ne die ben bra bi na wo bo ana se ne ma ben na wo ya o ma complaints wo ho pe Sompa FM. so na ninje actually we ba menen to senia we bisa obi a onim ye bia owo kra mea ni tu gare nkwala no ne ade na ye tisenia wanye complain bia da wanye complain bia otumi bia warjaye eba wanye bida menkai because I'm wondering say obi a one na tena for 22 years yenim say obi a background nko awade no say mo be hia foforo no na ya na ehwo ne wo ho but from 5 years going 6 years go much by 10 years there mo humo ye pa because mo te da ba ko mo koba mo da sorry ni adenti na 12 years ya sa beto so e de nko ana enti na mama bisa se complaints bi wo na wo ye ma asem e de ha na asesen ya na sa wo na tirimodi na asesen baby obi onum bia de bi me ho adanse from school no me store from store fie me fifi asori obi ni se de ni fiti asa de awon ye chichafo na bi wo ho na ni school girls no na wo fe bi fa ho na ne yere complaining ni ade no na wo nye that type of teacher oh Debbie obi onum nkransa bia make us say krasafu 18 ya ebi ni friend CS ma sorry for no ebi friend CS ebi ni friend obe magazine for obi enemy onim se de ni city enti no okasa ontena ho no sa bra na ne maame mo etiase na na busua bi tiase wo de kwoto wo manim ma mo kasa kire na stella wan fia na sesen actually na ne maame okay na ne maame nyam free that time na ne maame yare de but okasa ontena ha ne de man fam to be any because na nkwala ni na ye ija say omo so be kumase na me kwaje dan no e de ma omo na kumase so no e ho na ni na awo nti na me feel say eno kwa beboa me ama bibi ni a omo so aso omo asene nkakakra aha enti sabra ni na wo kira de wo nkranza me pa cho ai se nso wo kira de wo hen me pa cho me da ho nkranza he ya kwa bo senior high school enkura ni nyina di omo maame achi anasa ba ko bi ka wo ho ana oboaboa ma osoma no omi na koi but the wo holy heart no ba secondary school wa ha owie last year okay na the odi ono so achi no yoba owo osenchipie secondary okay form 1 ono so on vacation dia no oba me nchen e wa ha ti bi school ano oko na penini second ball ba so woman no so abehwem wa no oko okay penini de ono wo say university sisi owo technical university Kumasi why are there oba ne kono na onja ya wade meboa me pa cho there bi say woni na jaya na say oda so ne te bataye long distance relationship ni bia 3 years ago me wahana obae odeminsa ebrem so onware bio oh ti ye bisa no problem no
na say antumi anya reason papa bia Yenina ye Sompa. Obi 3 days ewa ha. Nti mokra no because of a car no ade na me de companies na ade nti no me ba ha kra ne sika ni me ho a me de be hide dan me ne wo ka say school poultry farm ena me da sisi me da ho sisi a me ne wo ka say da e ho na me da school ni wo poultry farm me pa cho ai what the poultry farm o masi dan kakra wo na wo da mu hwa na asesen agri teacher na o hwe ho no ye madam fo nti one of the poultry house na ho no ye dey feed go ho ha nti ho na enkokonu ane ana asesen enkokonu ane no nti ho na me da sisi a na chese me madam fo nti na me expect say my young bonny Hello Mr. Bedu Adaroma jina ye kakra maye ahoma ne mu ye twitwi kakra wa asem ni ma de frontier Hello mpacha oti yenka Apa Adaroma be hwe maye ne a emu oya o ya asem 22 years my yen hwe say yensa akana Mr. Bedu Pachoti yenka. Pacho yeba. Hello. Yeah, shall bete ninka ya. Afedo oti yenka. Abusia ye sha to ahoma ne ye ra Ernest o say bedu nkranza ene no ekasa free Yenina ye Sompa. Woni wo baat na 22 years mfinhia pole aduonu mienu awade na enye easy sa wo no watimi atena ho all these years na o say according to ono o say o sure ba ne fine we be spare parts shop okra ma wadane am oba no na ono so sa akobie poultry farm kan ho say opon school a na ono so aye no na covid ya de e kire sa say unity ya biem 2020 ba ye no e na egu ni poultry feed no e ma anwuma ne gu ya fa ho kira hya se nkwada nwotwe ni goose nko a nwotwe apam bese goose apam de ye 5 na say Mr. Bedu de no so akwa ye nwotwe oba ne si wo tu kwan be ma ne si wo tu kwan akwantuo na ma so because akronfo aba ba wia won ma na dwofa and on the wakra so obekọ kumase nti ene okoyo wanko mafa ne sika o mfa ne sika on the kumase ndi obekọ ena 3 years ni oba ne de ne sabra Mr. Bedu Pacha feda ye ayo metimo nkapa hello eti sesi aye kasai edan ya de poultry enkokọ aduane gumu no emu na woda me Pacha he ya na mewo and our first born so university second born wo hefa second born no call media school bi wo forikrum where we also ya attachment e wo school ha and our third one no so on na esu adwuma ya na wo we secondary school ya osu adwuma me Pacha na wo Holy Heart no omu nyina wa na wo pie omu kakra Mia obia ni nchen a obi won nchen a na ye minuanom minuanom empanifo a medi o machi na eboa me wo wife no when you 51 say so no obenya mfie be sen me chen 7 years 7 years no 44 by now where there mesra mi bi so wo mema yo wo dem no sen na city eye Mini problem. Nani J. Na one na tie na nani J. Oni how bia. Ena sika semo so no na eniyema koye until said that quite unfortunate night no e bedroom no. Ono sika sem de eda kra ye hia Cape Coast my brothers hia ye no. Ono akan say me mfeska money modern. Sika de ono kra no
minya sika no akofra mi showman oba umrani showman yes o why man no na wonte man o why man no oni problem dia me ka benjilo na chese awaya to ho eto dia na afra we showman wow emema dia ma bo mo nsamlane ka benjilo na big ben no why even was so ana ya fanisa ena dia wo ye ni nyina no wo se de woni wan hyeda ma nyina so papa bia but waja wale ono ana enwale bi na sam ne se ne me kwa na busuafo ho abre di 8 months no be kwa no na ne maame afrim ne papa afrim nti ne maame nua minim na oba wale ni bi no ena me kwa ne ho be kwa na maame ni so wababo o mama ne wababo busua na amane nti eno an se wababo o mama ne wanka bibi ankyere ne ena me see you ene se sa na omo so aka dia amate ene efiri na kwei no omo hwehwe na oni me hobi o ena me koye nti that day na me brothers na invite me Cape Coast me se say ye wedding na me nim se say oba no so kwa omo afre no nti ye pon wedding no na me hu so no so aba wo mo frɛ ye kwotena ase ɛna me bra panika so me yire e di charge bi abɔ me se nti wo begya aware nti wo mo pɛsɛ oba no di kan kanasam na wo mutie obi na no no say owo charges baako 17 e de bɔ me na me say oba me ne watena 22 years na won't tell me one and that. Na what to make you put near 17. Okay. Almost on twaso. Na some say 1. Mimuno 2. Me didn't attempt 3. Me so you feel. And 4. Me shamema. Na samani. Nti otwaso kasa ansem we san na me braka say. Wo de o 17 o say ai. Mo nchirechirem omo boso. Ebi oye kronfo o say. Sansam for ya no sai kai na bia me di na chini ka sa maame ne se we bia nya sama yi gina so ja ware o na wa kura si menware akura menware na me bra panyi si maame o so abo obusuan fa amane a wo de mate ye ma 2 weeks na kwadwene ho na ha obusuan ni bia nka ho e bia wa de be o se ye bu agu so nti ye ma 2 weeks na wo no obusuan fa na sa kwadwene na wo de wa frɛ me Mama, it's almost 2 years in it. Say, I feel no over Freddy. Now, or friend enough for no tongue catch and say, mean some achievement, mean some money, say. It's 3 years now. Sana assembly. Na, Maame Misa wansa na obeto aso no. Yeboah Asiamah Oheneyere mete he ade a mechi pa ne say enipa mu na wo kama ni mikunu ne wonim se metime ne watena dem akasa na abonten afa na wo be ye wo show say wo be kasa manim basa e ma mpesa de no na wo te di na tam se kwadro de ball wo no wo to ne ho fi se atese de o kan se wo si wo fi wo kan sa asem ne kire ne pen na wo kan ya e de ne nam so ma sa word ne fri wonum bae eno ye ko kuma ye baby omote no wuwe ma obewura hall ansa na ubekwa kitchen ne ade awako nti bia me fi ha mekọ no na eho basa na msa at least wo bedroom de obi nim wo bedroom de wo bedroom but hall ha na nipa ni pie ana obetan de tan dia no wonim nipa oba nti obi abo ago na fe na obeyewe na ne bo afu say esen kwala no na meka kire ne nam se no wo na me di fie jaw nti bibi ni a wo na me di besu so say bibi na me hwehwe kwala na me hu na me bisa na o say ya den na kwala wo na me bisa no na semana no anti wo kan no bokọ se kire na say na asa wa kwa ma to so ntema wo de abufuo kan bi pen kire no oh man kan some fufu bi an kire no man can some food ya gonna ya be to so so wo frɛ me first born no kra na wo invest na obeka onu say ne na ko wo saa ne ma no
fie ne akora no kora na oye you know ne maame ko e wo ho de bia na wone ne tibomu no na efie siesie ne enema yo sa no se na na brabo ne sitia wo ho eno de nyankasa me obi a metade ye nti me ntwen se ya time a me ne tibomu ntwen se bibi wo ho no ma obeye ana se bibi sa me hwe na ade ne ye me ana maye aha nti it's only about so muko kuma so na me bi a mekọ akopie so no na me kasa e bi a se ho bi di machi anka manim begu ase na me complain sa na yema na wo sa bu na nimti apen wase wo mu no na wo kasa wo sa ye ne bibia na chese enya adebuo kwan so ana me anu die onu na be kire because be ma bi wo krampo no anu ani se da ho no a wona to wo na wo ye na de but say ebuo kwan so ne wo kwan ye fa so ampo no yire kura be kasa wo ne be dinkita ho wo mpem krampo no a wo be ye eda be ka kire wo da jeri be ka kire enti en fiti preko pani ma bi wo ho bia na wo adwin ni so but e bi so na de ye na no wo mpe sa na me ka say onu na ene de onu na be kire wa mo ho wan kire wo penda aha de me ka say ya na me tu enkwala no fo a me ka me ka cho mo say mo nware oba wa ko school no wo ko school na wo ware oba wa ko school wo bere nti o se medina tema kire nkwala no me de me kai no wo se wo tu ma mema ne fo say so mo ko school mo nware oba wa ko school nya so mo bebere asa no oba na satan na wo yire no so ti wo bi ebi o ha na ebi o wo ho na na me kai so se enu medina tem o yire no wan ko school kura no ko school dre hen no a vocational school be but when you first year kura na ohun no na opresa obesa ko school ya na osra wo senka boa ne pen me patro dabi onso so wan fa adwin bia ma se bia obepia na mana konanim kakra wo masuam oh no so ope enko ope adwuma sua eno na no so ope nti tama ni osunya ne de me de ne kra to adwuma e ma ne master no e ka ba bi but I say wo no ba to aso enne ma bibia e call from sam na de ni wunyina so nti a wo de afutuo ne ma o ma mema ne sa se omuko school na omunya ba bi gina mo nware oba wanko school de na wo hunu ye nyina so oben oh na like na issues bi wo na menene ka issues bi wo menene ka simple but na ono taking different direction nkwala yiwie ss we omuna na first batch free education no because womunko school a mi fia no abo womaso mo monko police womunko soldier womunko sei ni kaka nti me bapanyini kasa abenko wawie university kura so womunko school anko wawie le brai pansa na kura no eko Sompa FM oba no so open media school na me ka chense media school no ebi wo ko wie kwa winya adwuma nti ka o ma me hwe Institute of Journalism omu e de omu forms ba abonten a nti wo ho a no abasa ya tibi ya sibi wo fin so ya hu bi wo Facebook ya hu bi wo aha nam so wo mo nto omobo afi wi ase no pe soja konenam nkrabema campaign nam sa oba ya wo 16 years ontumi nye sa soja dwuma na ya kan bank ontumi nya bank accounts ni ade be ka bibia enyi nti saa niema no ena enam so anama me ka kire me ba no panyin se onhwe saa niema ni na sa ejabedu oyire ti wo pa na wo hwe de na wo ye nsu nti na ma o ka sa de kwan bi so na ho no nsa sa me gidi sa sa wo na ntwe ye sa na sa wo bo ba na kitia no kre ba je atumpa wo so oni ho kra na bia wo kan na kra no na bia wa amu maame ni didi a
because obo maame din kura nkora ne bi wo ho adako bom bebe maame no be sa aka ache ne nti ho ne de ehona ankoye ehona ankoye se nkwada no entiti mu na aba no se no mu sifa no oh say no ombi bia me na meye me na meye bibia ma omu hia sika omu ye bibia nti panyin no na onne ne maame eye twitwitwitwi o say ne maame awarejaye 19 na ne maame ema omu ko Kumase no na me say me nim nkomo no omu die but ne maame ntokwa nti ma obia nka bi nti because of that no na omakwan ba fie ano one no eye twitwitwi na mkache nse omakwan ama omafie nti omakwan bi a o hostel ho na mama no ni sika na aduane na oto ho na se wo hwe ahase ne mu ye se de wo sikan wotimi je plot ana se wotimi ye japade bi me wo plot wo Kumase a na do flow level. Okay. Papers no kra me di amano. What the amo oba no? Sompa FM. Okobo charge kire me bra bi se onimi ato plot to Kumase. Onim be dia plot no ohu dia meye ne yi na me kofa papers no ma no na nipa na me wa ha me di papers no ma no. That time na ye ba be ye bibi wo school nti me rashe bai. Na me frɛ nipa na odi mani ma me top plot no. Na me ma no kokko kire me wan din na wakrata no so me pa try ye mimi din na ada na no yire tie na o koye japade a na do nkwa wudin na ye ana se de no osi ye no na odwune se daachi bi no de asie betimi asi oh ho de se me kasa me dwene bibi sa de na ma bre nyame ma nyini bibi sa but awarejaye no de na akire no wo ye no de ni bi nyina ye tie Sompa na chiri say bibi betumi asi ohun sa one be ma bi hihye wa na say one be ma bi dinkita ho pen oh there be eno de me kasa na me di tro entisa nemum me kai say na me wo car matches bi na matis na ha adwene kakra na ono agigine ma se yenton nti oton ka no kra no na mi ho na mo Cape Coast so oton ka no na me ka se nko onche sika no mu mienu na onfa sika no half enka magazine capital no na de aka no onfa nton kwala no ho but me ba no de akoto moto ache sofo ne bompai ade skari bi akohan da ama sofo no asan de aka abo sofo no dwetire ama nanyina sofo no de tonton boxes ni ayi ati moto no so but me na human ayi me nyade na ha me si no aka so ya adwuma beye say watimi anya achade ade ama sofo nke no de achade akura de nke be fa se normal wasa han dan ama sofo no na wasa abo ni dwetire Sompa FM. Asem we say the mu oremu. Na sofo no ne yire. Akira ansa na sofo no be ware say onya dan wie ye ne nya adwetire na afi no ware. O de bo ne besi na o de che no. Ani de ye oni ntem asem na no bi na mete say me ba ko no ba me nche no o ka say me ka jen say sofo no me hu say sofo no nya accident ama ne nine eno se ai wo mu kwa matina maybe ne ma me frɛ no se sika bi a de ma no na sofo no se wan ka se o de bon bosia o de che nti mo on frɛ no hu bi ti ono ne nhyehyɛ mi nim de omo ye se waduana na yanko so se wo ya de ba aduane ise me ye anwa mo se bi su kinna de anwa mo na me ye na bread ni kusua no by weekends ni bi wa na me de fufu ani mutu bi so afam aye ho na ye boa wo e pa so mi na me ye bibia ukodi udwa no akwa ye wo nkwan no akwa akoto banchi ne wayi na wo afu
dabi me to afuo de afi na ma start me ba yere kakra bi na be man kwa na wo ton ma school for no me pa cho an wow ma class apon wo kira de awia na wa be esa adwuma no me pa cho an se wunya wo yire ni biemu a obesa ne natena me pa cho dabi adai say the marginal free hokra but what try pensenka one no ebesiesie say ye call Cape Coast no mo call Cape Coast ba ye no wasa try biem oh Debbie me tara hwehwie but ade bi ada no ye na ama me kofie sada me sheda ye say me kona ye nyina yakoye aduane ni adidi nti me koduru ye no na me ka so akwala no enkodi dwamra na omeka kokunte bi ni nyina yenye nti na awo bi tibu me so nti me duru ye na me pedo no ye na me da ha Sompa FM me tito wa friend say akwala no nkwan na akwala no betumi aye na aduane ni bi ontumi nkana ono so okoba bi ne koba bi ti me hwe din na the way am ho ye me na me ka kire akwala no say onye na akwala no dada metumi akana so ane mun kana muni dina me ko the way am ho si ye me ko pepa ni bia wo na makọ ochena so me wo exams okay na me bi ja nti me ba e no na me frɛ bi sa say aduane odi bi omo say on na first person kwa odibie edan no de ache wo mu ana se wo be kwa akọje wo krata patro edan na me haye no aha asase ni people na wo se kuma se de na wa do full level no no da de anu de se onu ne madia anu de anu de ni kwa me bom pa se nya me kra to me nsamanka metro aso kra ma wo mu anu de Erade beto nsem gina so na yanyi we say mra sesia na ye misa last question ye nkwa frɛ for so wadaroma be patro Yena ye tie sompa Kweku minim se wa she na kwa manane na so ebony show ho embaso Malehonsa Bello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the film is a condom. The condom mulia then it's not on, but the also got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient says a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Hofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no. Ba maybe a woni odofo kwa kwesia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Emma ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujo kidney problem prostate there Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo konoma bohia ena akra hanso so there wo mu giamu ankasa ewo sprinter zebra friend share signboard no hudu ona ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebetro for Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem 21st clinic yes sciatica expert
sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia ba so bo ma je no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho e yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no e sciatica e na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran e ba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na e ba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo ye sciatica expert abusia Mọ́borọ̀ Asem eyobi asem ye hwene ye ne yewura bedu awie yewura bedu ti enka hello Ajabadu ti enka Yanshay ebekwa ahoma no so enche na yakwa kofre afrefo no so hello Ajabadu nti enka yanhwe na yankwa afrefo no so ba hello Ojina sunsu Ajabadu ti enka 0260196064 yahwena yede afrefo no so de no ewremu enche na for God and country eba hello Ajabadu hello mommy me to nkapa hello me to nkapa say yakase adesua wanya ene ye ncha de aba futuo pa na ubetimi de amada sa mo motie nyina yo am said de metimi de ama tiefo ne ahwefo nyina ne se yen hye sapo munsu na abrabo no adane ene eyeyi achena ebetumi achia na echia so a ne mui Nyankopon wo de waka fa nipa bia ho nti de ebetu abrabo mu bia no mpaibɔ ene enwenta so se wupini wutirim na wugina na wokonkoden na nkunimdie eba ye odia eti de metumi de ama adafa no na ye nyire ye ho so nya adwumaden na sade etie bia no ma ye nkase ye ni adwuma nti mehyedem ana ubi ade me kobokro no ana me kosi tutu ade ayesi ahwe me ho ana de ahwe me babi ye nya adwumaden ye fa ye nsa nya adwuma pure water toni ade ni nyina ye na ye mfa emwa ye mofra no na wo so entumi empeja enti bra o yire ka se wagya 22 years so hwe ka wa bɔ ne ho bra wa bra ne ho ne ade na sabre no enya nsinso asoboni bi wo abrabɔ so tiawa bi ana oh debi on say make say ade no me di kan hu ade no na me hu ni ye na dane nti me a take decision that affect bibi betumi asi oh nti o sha o sapo mu nso sha o ho den aha obeye sa na anya me nwanwa Mayema wabaso se wa ma we yaw no anse wona watimi ama na dane tumi amene enkwada no kora wonsa so wonya aduane padie na enkwada na wode o mabawi ase no nso no wo bo homoden apia wonom ebre no se de wasi aka no enko ye kora 51 years ele se wonya bia basa wale sesi anaje se kakra se de me share akransa eja badunie eti obi abana ne nsem obi oba bia ne nsem obi ono wo hia wo kapre na ebi obetimi asa aboa okura na no so wo hwe kakransa me share kakra because de makom no
Just a Michelle Kakra. The Owaka Nusro, my nurse, papa, passe, and then so only a barbeche, Wabrabomo, and Sema or Sompa, and Marbro Asem Jumedi, so why? You said that was it. The Radin Shram. Yeah, Kumapa. Mate. Yeah, they are to Facebook until the Aqua. Kwana share Jabedu. My phone is 0260 196064 and 0260196065. Ubeti me at the odie abana wadrenchre ewo ho de wafa ana de obeti me aka e de achre ye epiwe se so no na yenko. Hello. Hello, Mpacho, good afternoon. Good afternoon. Mami, would you baby akasa free? I'll make a free. Okay. Pacho yetio. Hello, Mpacho tienka. Hey. I make a mo. Yetio wadaro mama mi yentio. Oh, yame shra jabedupa. Amen. Yame shra jabedu. Amen. Entie radio no eba san komoni nkoye. Me pacho mo kan share ni share onwe no ho share ni chapo mo nsio. Me entie radio no. Me pacho me kasa pa me entie radio no. Yame shra. Amen. Amen. Na onwa ye jabedu nyama ba be ware wache. Oh. Wonya ware ejaya na se unso nware kra. Me kra. Na wanya mfie besen. Wanya mfie besen. Aba du sa me ka kire o. O number ne de emfa ntudwa. Ai. Enti wa pese wonya eja bedu na ne bon komo no. E pa cho wasiesie wo ho. 0509 438463 Mọ́borọ̀ Asem production line ya no bedi nkomo ansa pacho ubetimi afre na so aba so. Hello, good afternoon. Hello Meda 40 enka. Good afternoon. Wonne no yantini ye. Hello. Mpacho afedi eto nka udi baby akasa free. Me pacho me the charity me kasa free UPS. Pacho my tie Sompa. Oh, eja bedu eye bright me fairness in the story. Oba no. Omu sensani ade ne mpanifo baby a omu bibia no bibi. Osi di onya ya mpe. Yo benya so kra last week. Lady we the story no. It's charity na last day you fry. Last week lady in the story no. Ta onya Mr. Bedu eja Bedu a na kebia nkombe ko omuni. Oh. Ba un say eja Bedu okọ school. Osanso we be poetry osanso ton we software. Na oba ne ntumi amboa no COVID egu si say oni issue bia oni mbia say na sanya manyama nketekitu we den say wa mu atem bidie ne fa o say eja Bedu ode ne mfon so to mu say kasa bi o kan ya wanka ne ye but we dey yen fenji na so enja ware ya ware nti na sanya manketekitu we na say we say ba ma correct say we mi amikro ni infantini ba ma say no we say na beti akọ ateko nti we ni say okohia obi a na say bia wakohia obi o ye correct say na sa ne pass no bonso obesta to so the babe mochi tu mu na won so ye correct na o de babe hia no nti ma mo ma ye nhwe wakaka no nsu yi e ma papa ho ma nyina anya the same sanso na ma so kwaso nyina so mponye the same esa na ha adwe esa na ha adwe jeje Bedu ya ade so wa chesa sorry we di ama ye da na se yes ya da se pa ba pa charity ya da se sa unso frey ye 0260196064. Hello, good afternoon. Hey, good afternoon. Pacho nyanko po kram ro announce e. Na mra de pa. Oyin po ti me ka kan wo ni gure. Me pacho chu hu fra fidie ho ne ente won kan ya me dofo.
Yeah, Mate. That's it. Because I'm making a kind of temper and for Mumbai, my team went. And he, I don't know, Mate. And he can't make me a kind of say, Papano, on to Buanta. On to Nobo, Mount Professor on one transfer of say, or Professor Hono Takoshi, he gives me a second. To on one, anybody, on Ben one, I cannot say. Non-vampire and Yes, that's the self free. Young far we say na yen share 0260 196064 and 0260196065. Kai Shannon so Mọ́borọ̀ Asem dwumadie no Hajia special local food aduane papa perfie wonom eso yasene hatu atomic kwan so oben transition 0246359921 0246 359921. Samsung endpoint homeopathy phone so eboa ye. Hello, last caller. Good afternoon, Pacho. Din baby akasa free. Hello. So sorry, endpoint homeopathy. And so boy, when yale wenyina da efie ho na ekwa ende eya bomodia na ekobema omre yo postrate ho nsem wa wo ho nsem 0244 867068. Hello, good afternoon. Hello. Apa mo monje o ma ho me kafra. Wa wujina so ye hwe sanke betimi de watu apo. Hello, what me nka? Hello. Pacho di baby akasa free. Sompa FM. Okay. Also person here day. Oh, who man name why also a boy jabedu. Mate. Also a boy jabedu abaso de no de ode ekode amano. Eno nti ye fa ni nyina nsi ha na ye nam wase. Wobetimi afre ye wo ababi anase bia abasem bi opesa wona ye sha ye besore de ye number ne betudwa na manugu so kamfo endpoint homeopathy de amount ya hoto fie 0244 86 70 68 and a secure sanitary pad ma hoto so ne ye nsabom no wei na ye de esiese ye ho ama bibia so atimi akoye de ama yen free mama excellent cosmetics na ontimi mo odum pz na kwada so taxi rank ho na obehu no 0243 86 2158 0243 862158 na unsa intime enkabi ma yana Rahim ranking ase Jeremiah so yada no ase mo amohwe YouTube no Facebook no nyina onyankopon koso enhiramo na da ne da mo amutie no so no ye mo maboa so Sompa 101.1 takwa yada mo ase Sompa 90.7 Sompa Techiman 106.1 and na